Sve dok vi i dalje preklinjete svjetlosna bića za posredovanje, vaše misli još nisu vođene od strane ovih svjetlosnih bića, nego moj protivnik, Sotona, pokušava utjecati na vas tako da ćete vi jedino produžiti vašu stazu do mene, budući on želi spriječiti vaš konačni povratak k meni. Misli ljudi koji se oslanjaju na posredovanje su obmanute i jedino produžavaju njihov povratak k meni, što je jedini naum mojeg protivnika kroz ovo obmanuto učenje.